umsindo simangaliso kwasedla sezokukhala abantu aweshembe nathi sakhala la aweshembe sathi siyagijima siyakhona waqhamuka u-anti wakuthiwa u-anti mayibisi wasibamba ngengalo lo mbiyo lapha nokhona kule ndawo umvangeli umtshali endaweni zaseNdwedwe Homisi kuleli bandla lamaNazaretha laseBuhleni indawo aphethe kuyo kuseNdwedwe eHomisi phansi kweKenani intaba ba umbuzo wakho muhle cha kuleli bandla uqale kwaba khona abaphathi baka 23 kwaku 88 1988 ngiba umphathi leli bandla kuthe ngokuhamba kwesikhathi ngo95 ngase ngiba umshumayeli ophelele ngo94 ngangibamba nje ngibamba kodwa nje ngo95 ngase bamshumayeli opheleleyo kuthe ngo99 ngase ngene evangelini njengoba ke nje namanje ngisewuyena umvangeli wakuleli bandla okusempeleni la abazali bami ngizalwe besabathala beabanazaretha angifuni ukuthi ngizalelwe esontweni ngizalwe mina abazali baba abanazaretha kodwa ngigcina nami sengizibonela ukuthi sengingaba nami elami lenkonzo ngebe ngisho ukuthi eyakithi akusesiyona eyakithi igcine siphila kimi nami sengiphila kuyo bekuko bekuse elikakhulu wabe ngisemncane nami sengikwazi ukubona ukuthi lenkonzo iyangisiza ngento ezithize bezenzeka kimi ngibheke nje kuyisiku ilanga besikhona engibebhizi phela kusona ngibheka ukukhona sona ngoba ningi imisebenzi esangenzisa yona sinabanye abafothe ngibabize ngamagama ngolusuku lapha kubabili ngasithesteli wathi akubizwe insizwe sengasewona washesha ngena nentoza sedlulile bashesha ngene esezindadlana seza uma sifika kwathi wasihlalela sahlala wayisethi ubabila zingane sathi mkhulu kwangakushiya ukuthi baba kwakuthiwa umkhulu efaka ibhuzu brown leli ibhuzi uhlezi linyazisa kancane ngonyawo luthi sihlezi endlini wathi hambani lapha emgwaqweni lapha ngasemgwaqweni kwawunesigcawu kodwa sasiphezulu inhlabathi ingakagcwaliswa kusemgwaqo omdala wathi nifike khona nibheke ngasenhla ningabheki ngasezansi nibheke ngenhla komgwaqo nibheke ningenzi lutho lunye sahamba sasondela la esithupheni sama sabuka sithe sibuka wasuka umsindo simangaliso kwasedla sezokukhala abantu aweshembe nathi sakhala la aweshembe sathi siyagijima siyakhona kwaqhamuka u-anti wakuthiwa u-anti mayibisi wasibamba ngengalo sonke sathi siyaqashula sijaha ukubuka ingozi ubaba uthe u-anti mayibisi gijima balande bonke laba bantu salandwa ndodana ngangilapha ngikhona salandwa safike sangeniswa endlini sahlala wahlala ngala waseshaya phezu kwetafula ngesandla kancane washaya ingoma ezingayizi kodwa inhliziyo zethu sithukile futhi sidabukile sibabonile abantu beginqika nemoto ibasakaza umzuzu walo kwasekufika umuntu ozothi cha Nkosi sitha sobika ukuthi namba abantu sebefile labantu labalaka esihlanweni esithupheni bayizidumbu baphelile nje bafile wathi hey akho umuntu ofile lapha cha baba awufikanga bafile wadonsa ethi wena hamba nale ndwangu emhlophe ufike ishume kuleso sidumbu noma isiphi isidumbu ozoqala kusona yahamba kanye uqala yahamba
bathi basuqothele kubuye nyanya kwa bafika balandelana abantu bazobika ukuthi abantu hayi bashonile nami ngaba omunye wathatha indwangu uqala inkomhlophe edatshuliwe kodwa ngifike ishutheke akho ngisho yedwa umuntu wafa lapho ndodana bavuka bonke laba bantu uthi bese khuluma ubaba ekhuluma namandoda lapho umzola babekona enongubani uthi hayi imphefumulo yalaba bantu ngayithatha kayigcina kulabafana ngoba bebesahlambulukile bengenazi izolo bengagangile ekhaya bebengeke baphathwe futhi ingane eshesha kungena ngoba ibizohluleka iwe nayo lemphefumulo nabo bese beyaphuka nginikezela izingane-ke akukho umuntu obhubhile ngoba njengoba sebevuke bonke nje sesake sawuphatha thina umphefumulo womuntu siwunikezwe ezulwini ubaba ilanga